Ka Mawsynram Constituency Welfare Organization kabadai ka kanhun jo ka Mawsynram Constituency kibasa Shillong kan sasam ki kusnam syaki arspa arpumut ki samla pule ki balpas ba jo ka Mawsynram Constituency haka khasan tarik risau arjar arpuar haka por ka arbaji mensngi hasen kasi Krishna Mawsynram haka bau ba HM Syangpliang ubade UMLA ka Mawsynram Constituency ulong kumukongsan bansami ki kusnam daga song pisa syaki samla pule nadu ka matrik hadu postgraduate kane kajing sam award la sedang nadu snam arja khat nyo kabadang petang nadu umtau snam daga jing kershan borba uba HM Syangpliang nadu ba ukrem patlong MLA bat mentau snam kade kasin banengkong bansami ki kusnam rengkat ki sernot balasna kerpang nalor ki arspa arphomut ki bayo award on ai kusnam kerpang ya gawe ke school kabapas bah ka matrik tang ki bah po Mawsynram Constituency Hani dan menta nakliang jongi kino kikam ke bakmat jengka Mawsynram Constituency Welfare Organization Shillong Mawsynram Constituency kebadai kanhun jongki nong snong jengka Mawsynram Constituency ki basa hamne nong ba Shillong dengan pitu iladeng ada ba section simli ngadai kum presiden jongne ka asion jongi ngadol lang ne ba baris kenter ibadai sekretari jongi badikom Malaysia kalendo ibadai dekot jengka asion jongi te kejingwan jongi hne kelong bertip syapi baro ba hadin bangila perbana sya baro ki nong snong jengka Mawsynram Constituency bangin same ka award ila perbana hau benai Julai hadin bang lami ke result kas 12 bat matrik tinggal perbana ba nilai kuar kumba syubnai to po batik submit ikut islam ya kor bangin perbana kini ki graduate kini ki post graduate ki lepas MA MSc ki abla ini tinggal apa tu September ikaw lang kumba live na bang nilai kuar jadi penmap dia pi gitu ki bang syum ayo ban submit ikut islam ndai bangi ikan tait ndai mila penbiang lut baro yang ki ba submit ikut islam hangne ha hakne ha kabang labu harilum offset printing press badan hau susun ne Shillong dia poi kumba arspa arkumut dia arspa kumut bun paham tau senam dia kaba baru-baru manus senam kabang ila sedang ban sami kene awat manus senam ajar khatniu bat mentau senam ke dia sedam kaba bun bah nomor hau senam arja arpel ban ajar kuwe ikhmi yo ban sam bat ya kene ka awat ila syem 100% sajro yang isu kemen ba hakine ki lai benar tinggal ayo ban sambil baro ban ila shna bat yakini ki semua pule ila dapta ya notice ro ha man isno kamtam Mawsynram ki station ila ta ya notice bat baro ki layo ban submit ki kot isla ila aero ki social media YouTube kubar baro kitip dan rai kitu ki bamshim layo ban submit ki bamshim na tiap kim dai bandu jikerman kim dai bandu jikerman namar ba ngila bertibut baro ngai por lai banai timta kadai tang kapot bangin pina bat ni samno ya kene ka award ke jongi haka khatsan tadi ubenai Oktober arja kwa kata kalong hasen kasi hall Krishnong Mawsynram kapor ngin sedang kapor kan arbaje mensingi di kene ka award kan sam bagi ka parlo baro tikinong iyo badan kalis bela submit kitu bela submit baro kikot hangni hapo rilum of impress kinyulud baro dan reki don pat kiba nawai ka konsensi kiwan submit ti gitu kimdai bandu jikraman kimdai ban sekali nomor bangi samtang yaki nomor Mawsynram Constituency dia ikerpat ke baro kitu kiba yo i lembaga nega news ba ikerpat ya pi kiba yo award bakin wan shimhi nomor hakane ka award i MLA badan borom jungi i ba HM Syangpliang in ai daka pisa kasong pisa ya kaba ngin sa ai ngin sa puntip atau kikasngi berkat ka certificate ka bangi la ka frame bakat sa jikan ma hakane kasngi i chief guest in long iba HM Syangpliang ni ai kakublay ka bakraw iba HM Syangpliang maria baro ka junglot jing sab yakini ki award yakini ki pisai yakini ki frame baro ki junglot jing sab la penlut la bay tengkara ma i ngi datang kinong tray ban yarap na menta ban promote ne ban kintiwi ki samla ki banon yakini ki jinang jing sta la khremdon ba Syangpliang ni rum barong ide kitan kinong tray bala besah ne ba Shillong di mentau senam kedai ka senam ka ban nungkom bahaden san senam ai bang la sam award sya Shillong ban menta gin samno sya Mawsynram tingkat parlo ya piki ki to ki banang yo award tingkat parlo bakin yalam lang ya ki tumiki pa kana bar shnganya to kasngi dia ngila ki khotlo ya kiri romba baro kiri romba jak Mawsynram Constituency bagi dan lang hak to kasngi ngisu keman ba ngisu ban ai ka jikup lek wakarpang i MLA banado asnap aja kan niyo ila kersan ini ban sam award
pada mana-mana ban ai awat ya ki blok pas ba tingi kemen ba lembaga jindon ini rorba ini MLA ba sentu ya ke kor ya ke jinang distan ya bok lembaga ni ka awat jupi dang la ban lebhai ke pule jupi itu kepada pun krek exam ro ke dang lebhan ba ngin ai man usne ke ka awat ya hakne ka program activity ba ngin pen sengan ya kene ka program sa buat da ka jindong lang kinong ruai kinong shot but ki cultural program na po mosra pun si ke bagi aja kenang makan sengan makan nom kerja kenang ban data don jingkran dari makan sengan pi ha to pasni ban ni la kmi ti ba kan bon ha to pasni but nabar jo kun sing la khot pang ya we samla bla pa ne ga kamar wai mata iba on job so flat ba baro pitip to jirai shinam bat ke jirai he kum thai ban apply ki kum juru ngi khot i wadri pengrop bat kira do todong ki badai ki aktor actress jadi flip kasi sebab flip kadau ke bang ki kila up bakin samino habiju ikot ya ki bakin wan ban ajing shot taman personat hak to kasi tinggi scam ba kini ki ba ki bam shema ai ki number pun kin shem ya kene ka kubor ba kin wan to kasi ba itu kalau sambil lot baro ikot isla kin wan lang to kasi number baro ki dawan kumba arspa at pungut bat laingot ki deki ki ba meritless ba top ya don laingot ni lashna ya kin don lang to kasi tinggi scam ba ngimnya sekendu bat pi baro ki samla pule ki ba pule sa shalom ba pule sa bar shalom ba pule sa musram ini kenu biang to ski kelong kum ke jing kedu lang baro ki no musram kunsi ki ba sa bar ka kunsi ba sa shnong musram kunsi ba ngin kedu lang kum chisna kam dai ba bangi sam muslim hendrai nomor ba ila bun pala ki hapsna ki frame ni hapsna detail baro tak da kam nom bando maklang ni kampen kawero kelong bangi ailat ya ki samla pule ba ki yo ban somir jadi scam ba gitu ki bam shim la yo musomir kim dai basusi ikerpa depi ba kinang lebha kam exam joki te naklian jongi sachisin kitbok ya baro ki sama kuliah ki pada pekrai ki exam macam sedang ba kinang lebha te naklian jongi dan isu te nalor ka ki sama kuliah ki bala jet ars pa pengot te nginjit ru kawai ke school ke ba pas bah ki exam SSC tang SSC ya bang kiba ki school ba pas bah ko mosram kursi bangi la yorot bar kiles ba napden kata ngin sa perbara hang po mosram in pot perbara mantang sa perbara ba kata ka school ba pas bah kin sayo ya ka awat kerpang hak ta kis minjit pitang ka we pernis kam ba hak ta kis ni long ka jing kasni ka ba kemen ni baro banyo awat hak ta kis ni tena kliang jungi ni kitbok ro ba ikitbok ro i amle jungi ba chim champion ba nang yo kemen shad ba klein bagi nang laro ban keren nam ta jike jong ka mosram kursi bagi nang keren ri ka jike jong ka mendreu bagi nang laro ban chakri yang ni ka mendreu bagi kantam ya ka yang ni apo ka mosram kursi bagi nang peka ya ka jike shon jong ni ba kantam ya ki samla pule namar ba dalam ba ka jinang distat ni kam habaro ka jike ni kita gini kita makin dia ang ko